Mugunda uyu wa Mwea wa eka 54,000 utumite andu mahitanie agikorwa na nginya kuheana mikana. Ngucanio iguru riaguo yanjiriirie mwaka wa 1968. Andu kuma icigo itiganite makoretwo makienda maheo gicunje kia mugunda uyu. Kiumia kihituku mwandiki mukaru wa ugitiri ni ari na giikaro na aria mahutanitie na mugunda ucio niguo maiguanire uria ukugayanio na makeiguanira. No riu athuri ya Embu maroiga ati kenu na twaroria turona kwi mundu rava wa nuthuika na kwi mundu rava wa eka 108 na vu tukona vatie na uma tondu mugunda no wa mwingi na gutie mundu ina vata gukira uria wingi. Kuringana na athuri aya mugunda uyu uragayanio na kimenyano ni undu wa githurano kia mwaka wa 2017 na tungiuga mubango uyu wambe otiganwe naguo tondu kavinda gaka ni kavinda ga kithurano na nituramenya atongoria aria makwenda iti wana tukothondeka kamiti makathiicaga makamera ndonyeria mundu uyu koguo andu aria magirwe ni kuboa migunda tio makagairwa. Ona thutha wa ministry ya ugitiri wa thiini kuingirira na kugeria gwetha kihonia ni kurorania ta ngucanio igi mugunda uyu iguthii na mbere ni undu wa andu kwaga kuiganira.